rero kubera umwanya ari mutoya muntiza amatwi yanyu mbaho icyo Imana yampaye minota mikeya gusa. Murazi ko nzi gukoresha umwanya. Gukunda gukorera Imana niryo jambo tumaze iminsi turiko turigaho, ndetse loving serving God mu cyongereza. Mariko 11:12-14, Abikorera 1:16, Luka 13:6, Mark 11:6, Luc 22:13 cyangwa se Luka 22:13. Twagiye nyarutsa tujyanirane tunyarutsa ko nukunyarutsa. Bukeye bamaze kuva i Betani yumva arakoze iki? Arashonje. Akiri kure abona umusukoni uri kwa mababi, arawegera ngo kumbure yogira icyo usanga ko awushitse ko ntiyagira icyo ubona ko atari amababi kuko kitari igihe cyo kwama cy'umusukoni. Next arababwira ati ntugapfe haruriye ku nsukoni za uhereye ubu ugashitsa ibihe bidashira. Abigishwa biwe baravyumva. Imana idutabare cyane. Next ikindi cyanditse, kuko muri we niho byose byakorewe iki? Byaremewe. Ivyo mu ijuru, ivyo mu isi, ibiboneka, ibitaboneka, intebe z'icubahiro, ubwami, ubukuru, ububasha, vyose vyaremwe nawe, biremerwa kuba ivyiwe. Mariko 11:2-6, Mark 11:2-6. Arababara ati muje muri iriya mihana iri imbere yanyu, nimwayishikamo muca mubona inyana y'indogo biziritse, ata muntu yigeze kuyigenderako, muyiziture mukora iki? Muyizane. Kandi nihagira ubabaza ati ibyo mubikoreye iki? Mumwishure muti databuje niwe yayigomba. Uwo mwanya arayirungika ino. Next baragenda basanga inyana y'indogo biziritse iruhande y'irembo ku nzira, barayizitura. Bamwe mu bahagaze barabaza bati mukora iki ko muzitura iyo nyana? 6 nabo babishura nkuko Yesu yababariye, barakora iki? Barabareka. Next tujye kuri ya Luka. Atuma Petero na Yohana arabara ati nimugende mudutegurire ibya Pasika kugira ngo turye. Baramubaza batugomba ko tubitegurira he? Arabishura tumve, mumaze gushika mu gisagara murahura n'umugabo yikoreye umubindi w'amazi, mumukurikire mu rugo ajamo. Mubwire nyere rugo mutumwigishwa agize ngo indaro iri hehe ahasangira ibya Pasika n'abigishwa biyo. Nawe arabereka icyumba kinini cyo mu nzu yo hejuru gitunganijwe aba ari cyo muteguriramo. Next baragenda babisanga uko yabibabariye, bategura ibya Pasika. Mume amenire nge ngaho. Twatanguye twiga kuri aya majambo avuga ku cyitwa gukorera Imana. Nitureba icyanditse twasomye kiri mu Mariko 11, urabona uburyo Yesu birivuga ngo yarashonje aza kureba umusukoni ngo ko yarabonye uriho ibibabi byinshi, awegereye asanga nta vyamwa ufise. Arangije arabaza musukoni, sunipatie vyamwa? Musukoni unakatara vrema, ushakatara. Arangije abuze ivyamwa ku musukoni, icyakurikiye Bibiliya iravuga ngo arawuraba. Arangije aravuga pu, ntukongere kwama ivyamwa ukundi. Natanguye mbereka umusukoni ninde, kuko hari igihe dusoma Bibiliya tukajyanirana ibintu, kavuga ati ariko icyo giti cy'umusukoni, ariko ivyo vyamwa byo bisigura iki, ukibaza ibintu byinshi. Reka mbizane muri context yawe na context yanjye. Umusukoni ni wewe, umusukoni ni jewe. Ivyamwa ni iki? Ivyamwa ni imirimo dukorera Imana. Mume amina. So Yesu Kristo aje kuraba umusukoni kubera yuko yarashonje. Arawegereye kuko wamwempressionye, wasaga nkaho ufise ibibabi byinshi. Utuma aza kuraba, aravuga ati unanipressione vraiment, acha niende kuangalia niba hariho ivyamwa. Araza
nta kindi cyari kimuzanye. Ararabye akoze mu mababi, agaruye ayandi, abuze ivyamwa. Abuze ivyamwa, arangije arawuraba. Bibiliya iravuga ngo nuko ntihari mu gihe cyo gukora iki? Cyo kwama ivyamwa. Natanguye mbabwira mu kintu kimwe Imana yandemeye, Imana yakuremeye, ibintu byose vyaremewe gukorera iki? Imana. Vyose vyaremwe nawe, vyose vyaremewe gukorera Imana. Arangije arawuraba. Reka mbereke iyi kositimu nambaye, umuntu wayishonye yayishonye kugira ngo azoyidandaze, nayidandaze muha amahera. Mu yandi majambo, icyo yakorewe nuko igomba kugikora. Ndabisubiramo. Mu yandi majambo, icyo iyi kositimu yakorewe itegerezwa kugikora. Igihe cyose idakoze icyo yakorewe, nta mpamvu yo kubaho kwabo igifise. Icyo ni kimwe. Ibintu byose byakorewe vyaremewe gukorera Imana. Icya kabiri nababwiye, dukwiye gukorera Imana principe ya kabiri, mu gihe gikwiriye no mu gihe kidakwiriye. Yesu aza kureba umutini. Bibiliya iravuga ngo impamvu yawubuzeho ivyamwa ngo nuko hari mu gihe gikoze iki? Kitari cyo kwama. Narabibabwiye, abantu benshi ngaha hanze barafise amarezo. Usanga abantu biha amarezo. No, ngewe impamvu nakiboneka, impamvu nagikorera Imana, impamvu nakiba mu bikorwa by'Imana, impamvu ugasanga umuntu yagiye asetinga amarezo avuga impamvu. So ugasanga dufise amarezo menshi dutanga avuga ngo ntago nakorera Imana kubera navyaye, kubera kabebe kandirana, kubera ugasanga dufise amarezo menshi, dufise impamvu. Kino giti igihe cyose umuremyi yaje akagihagarara imbere, nta rezo nimwe cyari gifise yo kumubwira ngo ntago nama ivyamwa kubera waje mu gihe kitari cyo. Niba abandi bajya baza mu masezo nyayo bakakwamaho ivyamwa, ntago ngewe nk'umuremyi wawe ufite impamvu yo kumbwira ngo naje atari igihe cyo kwama, niyo mpamvu mbuze icyo nkwamurako. Mume amen irenge ngaho. Mume amen irenze ngaho. So rero nta mpamvu watanga. Narababwiye, jewe ntararongora, nabayeho ubuzima vraiment ndi consacré, nisonzesha. Muraza baba nisonzesheje 4 ntafungura ku murango, njya nijoro gusa. Rimwe nkajya mu manama ahantu, nkabona bazanye icyakura kimeze neza. Ugiye nk'ahantu muri formation, harya barya mate, bakarya 10, bakarya 12, bakarya 15, bakarya 18, bakarya 22. Ndavuga ni wallahi. None ukicara n'abantu bakakuraba bakabona ntacyo ufashe, barajya bakavuga ariko uyu muntu sha, bamwe bakancira imigani bakambwira ati sha, wivye uri kurigira nuko utararongora. Umugore uzokwemerera ko umara umwaka wose utarya nuwahe? Ninde mugore yakwemerera ivyo ngivyo? Baganege imizi, nta mugore uzonyemerera kumara imyaka ntarya. Impamvu ntarya nuko nkiri seribateri. Hari abantu rero bafise amarezo ameze gutyo. Impamvu nakoreraga Imana nari seribateri, none ubu maze kurongora nta mwanya nyifise, sigaye ndi busy. Nta rezo niyi nimwe waha Imana, nta rezo niyi nimwe waha umuremyi wawe ikubwira ngo impamvu nakorera Imana nuko nisonze cyangwa mbayeho ubuzima, mbayeho buriya, mbayeho burya. Niyo mpamvu ntabona umwanya. Kera narawubona. Shuti yanjye, Imana twese duhamagarira kumukorera. Mume amini hagije. Mu gihe gikwiriye, mu gihe kidakwiriye, mu gihe kiri saison favorable no mu gihe kiri saison infavorable, mu gihe gikwiriye n'igihe kidakwiriye, dutegerezwa gukorera Imana kuko nicyo waremewe.
vyose byaremewe nde? Vyaremewe kumukorera. Mama yamenire ngenga. Bamwe rero hari abantu busanga vraiment akiri jene yaritangaga nkuko kwa Ferina vraiment. Uku kwa shari baravunika barakora baritanga yamara kurongorwa cyangwa kurongora agasigira avuga ati je nta mwanya pasa nta mwanya nyibona. Nyamara cya kibanza Imana yajyaga ikubonamo iyo ije habura umuntu kuko ariho yakure kuba. Mama yamenire ngenga. So nta bintu bihari, nta bintu watanga kumure. Ngewe wamparezo nta ngorane, ngewe ushobora kumparezo kandi nkanazumva zikumvikana, ariko reka nkubwire umuremyi wawe nta rezo nimwe ufise yo kuzamubwira ngo dore impamvu ntagukorera ni ibi ngibi, impamvu ntakorera Imana ni ukubera ibi, impamvu nta rezo nimwe ufise. Icya gatatu, twabonye ko ikintu cyose kigira agaciro iyo gikora icyo cyaremewe. Iyo umuntu akora icyo Imana yamuremeye agira agaciro mu maso y'Imana. Mbabazi ikibazo namwe mumbwire, murebe Yesu iyo aza akaraba urya musukoni akawitegereza, yarangiza agakuraho ivyamwa, yamara gukuraho ivyamwa akarya, yamara kurya inzara igashira, yari kuva murya musukoni? Mwese mwambwira hoya. Impamvu ki? Cyari kuba kigize agaciro mu maso y'umuremyi wacyo kuko cyari kuba gisohoje icyo cyakorewe. Mama yamenire ngenga. Mama yamenire ngenga. Niyo mpamvu igihe cyose ikintu iyo kiriko kirakora icyo cyaremewe kigira values, kigira agaciro. Hari impamvu yacyo yo kubaho kiba gifise. Umuntu wakoze iyi microphone yayikoze kugira ngo nanjye nkorere, ninjya mvuga mwumve. Uwakoze izi bafre yazikoze kugira ngo zirangurure amajwi. Rero iyo zapfuye impamvu zifise agaciro nuko uyu mwanya ziriko zirakora icyo wazikoreye yazikoreye. Iyi mikro iriko irakora icyo wayikoreye yayikoreye. Niyo mpamvu ifise agaciro. Igihe cyose rero izi bafre zapfuye, iyi mikro yapfuye, nta mpamvu nyifite yo kuvugira muri iyi mikro, ntayihari. Turajugunya muri puberi. Kubera iki? Impamvu yakorewe. So natwe dufise agaciro mu maso y'Imana igihe cyose turiko turakora icyo Imana yaturemeye gukora. Nongeye kubibabwira, twaremewe turabi Imana, nibyo dufise n'ivyande n'ivy'Imana. Reka mbereke cya cyanditswe. Bibiliya iravuga Yesu umunsi umwe yabwiye abigishwa be babiri, aravuga ngo nimugende mu kirorero muraza kugera ahantu munzanira indogobe. Twagisomye Mariko 11:6. Murahasanga indogobe, kandi iyo ndogobe Bibiliya iravuga ngo mundabira indogobe itigeze igira umuntu n'uyu n'umwe ayicaraho. Iyo ndogoba aba ariyo munzanira. Nyirayo nababaza mumubwire ngo no, databuja arayidutumye. Abigishwa baragenda barinjira, ariko uza abantu bajya kurondera indogobe itari yabo. Barafashe indogobe y'abandi barazituye. Nyirayo arabareba aravuga ati ariko mwabagabo murabasaza, mwe mutwara ibitari ibyanyu, ninde watumye indogobe? Arangije arababwira abigishwa, babwira uwo mugabo bati umva, umwigisha wacu yatubwiye ngo umva rero, kuki Yesu yatumye indogobe itigeze yicaraho umuntu n'umwe? Ivyo nunze ni vyawe, nanjye ubwanje nduwawe, na buriki sengufise kandi ko umpagije. Ivyo nunze ni vyawe, nanjye ubwanje nduwawe, nawe. To mu yandi majambo, bageze imbere ya nyiri indogobe barayizituye, arababaje murajyana hiyo ndogobe. Baramwishyuye batumva, databuja aratubwiye ngo, ati ndiyo afande. Ni boss ayisabye, ni master, ni umuremyi wa byose, ni wasabye indogobe. Na Yesu nawe mbabwira ukuntu akunda ibintu bitigeze bikorwaho n'abandi. Aravuga ngo munzanire indogobe itigeze
yigeze yicarwaho. Mu yandi majambo, Imana ivyawe ikeneye ko ari ibi ya mbere muri vyo. So munzanira indogo bitagize unda yicaraho. Mu yandi majambo, business yawe mbere yuko abandi bayiprofita, reka Imana ibi ya mbere mu kwiprofita. Inzu yawe mbere yuko abandi bayiprofita, reka Imana ibi ya mbere mu profita. Umva ikindi, mbere yuko ya mashuri wiga ukabosa ukagarura kubosa, ndagira ngo ngubwire, mbere yuko abandi babiprofita, reka Imana ibi ya mbere mu profita. So ikindi nshaka kubabwira, ibyo dukora byose Imana iragira ngo ibi ya mbere. Yesu abwira bigisha arababwira ngo umva, indogoba mu nzira ndashaka ko muyinzanira, nta undi muntu wahageze, nta undi muntu wakozeje ikirenge, nta undi muntu washyizeho akabuno ke. Ndashaka kuba number 1 mu gushyiraho akabuno kanjye. Ndashaka umva, icyo naremeye irya ndogobe, ntabwo indogobe yari yararemewe gutwara, guteka, kujya mu gikoni, oya, indogobe icyo yaremewe cyari cyo gutwara abantu. None jya umuremyi wayo, reka mbe number 1 mu kuyicaraho. Nimara kuyicaraho, abazoza bazaza ari the second, but I'm the number 1. Mbe number 1 mu kwicara kuri iyi ndogobe. Mbe number 1, apana number 2, apana number 3. Reka mbe wa mbere, simba wa kabiri, simba wa gatatu. Imana irashaka karya kazi kawe ibi ya mbere, business yawe ibi ya mbere, mu nzu yawe ibi ya mbere, mu bawe ibi ya mbere, mu kibano ibi ya mbere. Ibindi vyose biza bikurikiye abo wa mbere. Mume amini hagije, mume amini hagije, mwama yamini irenge ngaha. Reka mbereke iki cyanditswe gisa na kiriya Yesu yabwiye abigishwa be, mugende. Baragenda muri Luka 22, murahura n'umugabo yikoreye ikibindi. Ubundi nta mugabo yikorera ikibindi, ibibindi byikorera abagore n'abakobwa. Ariko arababwira ati mugende, muraza kugera ahantu murahura n'umugabo yikoreye ikibindi. Ngaha yari Petero na Yohana. Umva uko mbatumye, murahura n'umugabo yikoreye ikibindi. Nimujya doshe, nimujya duwate, nakata mukate, nahindukira muhindukire, naryama muryame, mumukurikire gusa. Mugende ngo aho aza kwinjira aba ariho namwe mwinjira. Nimugerayo murasangayo umugabo, mumubaze, mumubwire ngo databuja aratubwiye ngo muhe icyumba aza gusangiramo na bigishwa biwe ibya Pasika. Abagabo baraje, Petero na Yohana bahura n'akagabo kari kikoreye mu bindi, gurya kikoreye kagenda gucya no mu bindi, gatambuka, kakata bagakata, kahindukira bagahindukira, kakicara bakicara, karinjira baragakurikira inyuma. Mugabo niba karadepoje karadepoze, basanga mu mugabo baramubwira mva, twebwe cyewe nitwa Petero, cyewe nitwa Yohana, umwigisha wacu aratubwiye mudufashe ngo muronderere icyumba. Reka mbabwire ikintu, nta mwami asaba, niyo umwami oya, nta mwami asaba. Ikivuye mu kanwa k'umwami ni itegeko. Ariko abo bantu baranyumva? Nta mwami aza ngo urumva ngo mungurize, ngo umva ngo urumva ngo arakwinginze ngo mutabare, ngo umuhereze icyumba ngo aza kwakiriramo abashyitsi. Oya, nta mwami asaba. N'icyasohoka mu kanwa cyose cy'umwami, nubwo cyazajise ariko rivugira, ikivuye mu kanwa k'umwami ni itegeko. Rero icyo abantu batazi kuri birya Imana yaguhaye,
burya Imana ntabwo ibiri kwiragusaba, Imana ibiri kwiragutegeka. Ariko kubera ko turi abantu tubyumvira mu mubiri, iki Imana idusaba ikavuga jya gusenga, ntabwo Imana igusabye. Imana ni umwami, he is your master. Hallelujah. Mwama yaminire njya, umwami ntasaba, umwami arategeka. Ibihugu byose by'ibwami bikoresha royaume nibinginga, ikivuye ku mwami nta discussion. Yes sir. Nuvuga ngo urumva ngo umva, ntabwo bigeze babya Petero na Yohana ngo bamubwira ngo urumva musubireho mubwire nyoko databuja wanyu mumubwire yuko chambre yarafashwe, bamaze kwibukinga ubu ngubu hari abantu nka 4 ndetse havuye murya hazojya mundi. Oya umva, yahise ababwira ngo umva mugende hejuru, nimumara kujya hejuru icyo munkorera murakizi, mumubwire ngo nabyemeye. Yesa. Nabo barikiriza yesa. Mume aminire ngengaho, mwama yaminire ngengaho. Babwire rero ikintu bisigura ngo Imana ishaka ko ivyawe ibi ya mbere. Mbibereke kandi ivyawe ibi ya mbere mu kubiprofita, mu gihe abandi baza ari aba kabiri, aba gatatu, abanyuma, ariko Imana yabaye ya mbere. Reka mbibereke. Ngiye biranangaza kubona hari abantu uyu munsi vraiment ukabona umuntu Imana yamuhaye ubwenge, Imana ikamuha ubwenge, nukuri ugasanga Imana yamuhaye ikintu bita ubwenge, isi iramwemera, arakorera amakampani, ahari smart vraiment, ukabona umuntu ivyo ngibyo arabyitangira, ivyo ngibyo arabikorera, akirengagiza ko Imana umuremyi we wamuhaye ubwenge yabumuhereye kugira ngo amukorere. Mwama yaminire ngenga birahari. Ariko ndagira ngo nkubwire ikintu cyose Imana yaguhaye, reka kibi cyambere mu kuyikorera mbere yuko gisavinga abandi. Mwanyumvise? Ariko icya kabiri, hari abantu Imana iba yarihereye vraiment, umuntu Imana ikamuha amafaranga vraiment, ikamuha ubutunzi, ikamuha ibintu, nyamara iyo ni ingabire wahawe n'Imana. Imana ishaka ko ivyo wahawe nayo biba mbere yuko bikora. Ukicara minsi yose urapanga amaproje, urapanga ibi, ugapanga biri, ariko wakibaza ugasanga nta n'umunsi n'umwe ariyumvira avuga ngo ariko no ibi bintu komfise ari ivy'Imana. Nta kuntu mbere yuko abandi babiprofita Imana ibi ya mbere mu biprofita. Nta kuntu ubwo abandi babifisemo inyungu n'Imana ibi ya mbere mu kubigiramo inyungu. Mume amini hageje. Abantu ugasanga Imana yabahaye ubwiza. Ikintu cyose Imana yaguhaye gitegerezwa gukorera Imana. Number 1, kibi cyambere mu gusavinga Imana. Reka mbibereke. Umunsi umwe nakoraga ahantu, fise rero groupe y'abantu basenga. Cyari ikigo nyine cy'abantu ngo bitwa aba VIP gutyo. Rero abo bantu nakoragamo icyo kigo tukajya duhura tugasenga minsi yose, ariko bari abajene benshi, abajene b'abaskorere 10e 11e, ariko nyine bibona. Rero iyo natumiraga umuntu ngo aze kwigisha, ko ninjye wari ubashinzwe, ndakurahiye bayeraga ku kirato baraba bakazamura barangiza ukabona umwe aciyeho undaciyeho. Rimwe ngutumirira umukobwa umwe yigaga muri Etazini, icyo gihe yari ari muri vacances, yari umugenzi wanjye mwiza, fresheri nyine zo muri Amerika.
aneremeta vrema. Umukobwa mwiza, ni nkubwira ngo mwiza ni mwiza, araza arinjiye. Yari umukobwa vrema mwiza hanze, mwiza afise bote bya vrai, birya bitari byo kwishushanya. Hari umwana uhura nawe ukavuga atari kuyu yavukiye mu isi y'abazima cyangwa ni ikimanuka cyavuye mu ijoro. Ndamuraba ndabana uyu mwana we araza arigisha. Akinjira sare yari iri nka muhatsiye gutya. Nkabona rero abatipe buri wese arasohoka, kumbi buri wese arasohoka ajya kuzana undi. Bavuga bati sha we walahi uyu munsi twagenderewe. Nababwira ngo twazo muze murebe umukobwa agiye kutwigisha ijambo ry'Imana. Mbona hashize nk'iminota nka 15 sare yuzuye. Dans 20 minutes sare abantu bari basigaye bari mu madirishya kubera babuze aho bicara. Urya mwana se ni waza kutwigisha uyu munsi. Abatipe n'ibivugirizo. Abana mureke kuderanja ijambo ry'Imana, muceceke twumvire. Umukobwa muhaye ijambo aratanguye. Ari présence. Je m'appelle le nom X. J'étudie en Amérique, Massachusetts University. Abana bose batangura kwiyegeranya. Abati burya turacyari bato. Umwana nk'uyu avuye he ngo Massachusetts walahi. Bose bariyegeranya baricara. Naha rero abantu bemezwa n'ibiti. Baricaye. Aravuze. Swa! Habe na piano. Bose bumviriza. Mu maso. Umukobwa arangije aritahira. Hashize nk'indwi zibiri zitatu ko buri Dimanche nayo batumiraga umuntu. Bose bagatanga. Ariko wazonye ukadutumira, wazongesha ukamutubwirira. Kumbi abatipe n'abakobwa nyine bose ni bamwe, nta bindi babaga baraba. Ndagira ngo nkubwire, ubwiza Imana yaguhaye ntabwo ari ubwo guha Satani, nubwo gukorera Imana. Ntabwo jewe hari abantu vrema Imana yihera ikihera, ariko icyo kintu Imana yaguhaye ntabwo ari ukugira ngo Satani abe uwa mbere mu kukibenefisia. Imana niyo igomba kuba iya mbere mu kubenefisia icyo Imana yaguhaye. Mume amen ihagije. Mume amen ihagije. Ubwiza bw'uwo musista bwatumye akusanya abantu baruzura. Kubera iki? Baje kuraba ufise icyo abarusha. Abarusha amashuri, de yize hanze, turu abarusha ubwiza, guse wakongeraho iki wowe wigira umuntu. Mume amen ihagije. Mwama amen irengeye ngaho. Kubera ko abantu bemezwa nka moto. Bakubita imigeri gutya ugakanda, hagiba yanzu ushyiramo kugira ngo izo kwake bikagorana. Harera abantu bakeneye kuba nka moto ngo umuntu abanza ashyiremo akande gutya ayongere gutya. Ntabwo ivyo wabivamo. Mume amen ihagije. None reka mbabwire, hari umwana w'umukobwa yigeze kuza kundaba, ntangura kumusenya. Vraiment yari umukobwa mwiza, 040 0. Wa mwana uraba ukavuga ati vraiment arishatoka mbinguni. Vraiment uryanyura mwibarabara abantu n'imiduga ikenda kugongana. Sasa rero ndamubwira ngapfa, yarambwiye ibibazo afise, ndamubwira ngapfa kama musengera. Arapfukama nyimusengera. Noneho abadayimoni batangiye kumbwira, urumva twebwe kwa mugabo udushaka wiki wowe mugabo udushaka wiki. Umva wirukanye benshi ariko twebwe uyu munsi ntabwo twirukana. Ndababaza se mwe muri bane? Arambwira imwe mu mbizari muri we. Mimi iko Satani. Mimi jewe ndi Satani. Jewe umurimo nawe narungitse noneho. Abandi nabagaragu banye. Mwenyewe niyiziye. Atuzi impamvu niyiziye niyimbwire.
nuko uyu mukobwa naramuka dukoreye, abagabo bose tuzabakubita hasi, nta n'umwe azoturesista. Kira mugabo wese uzamubona azogwa. Niyo mpamvu rero ubu bwiza bwe turamukeneye kugira ngo tubakubite hasi. Icyitwa umugabo, ndabaraba mwebwe uri satani. Nangira kuzana ibyanditswe. Icyo nshaka kubabwira ni iki: ubwiza impano nako Imana yaguhaye, ikintu cyose Imana yaba yaraguhaye nawe ubona, ntabwo gikwiye gukorera satani, gikwiye gukorera umuremyi wacu. Iyo kidakoreye umuremyi wacyo, satani azoba uwa mbere mu kugiprofita, umwanzi azoba uwa mbere. Iyo kese si niya mbere mbabwiye, hari indi kese nigeze gutereta y'umukobwa nawe asengera ngaha. Ndiko ndamusengera, amadayimoni arambwira ngo uyu mukobwa ni uwacu. Uyu mukobwa iyo aza kutwemerera ubu bwiza bwiwe, ndakurahiye, abatunze, abafise amafaranga, ariko aratugora. Ariko bambwira aratugora ibi bintu byo gusenga minsi yose, akaza agasenga ejo agasubira, ibi bintu turabihaze. Niyo mpamvu tutamubona neza, kubera ko ibi bintu yinjiramo ngo byo kwisondeja avuye mu masengesho. Niyo mpamvu tutamubona, nitumubona. Iyo tuba tumubona, iyo dukorera, uba bafise amahera menshi. Ubu bwiza bwe twari kubukoresha, kandi byose nta kindi kugwisha abagabo. Byose nta kindi kugwisha baki bagore muri ngaha muvize abagabo badakirira. Yabivuze mwitanga ukiryamira ukisinzirira, ibi bakwega ni byinshi. Urumva ibyo byose ndiko ndababwira ni impemu mbi, kandi zikorera mu bantu, zishaka abantu. Satani ntabwo ajya afata ubusa. Satani najya kurondera ko ntabwo azagufata, azafata wa wundi abona afise icyo yakora mu bwami bwayo. Mwama yamini irengeye ngaho ariko. Niyo mpamvu wari ukwiye kuba number 1 mu gusavinga Imana mbere yuko umwanzi aza gukoresha ibyawe ngo biyikorere. Mwama yamini irengeye ngaho. Imana iragukeneye. Ibyo nunze ni vyawe, nanjye ubwanjye nduwawe, nabudiki. Ubwo navuze ubwiza, hari n'ibindi byinshi, hari n'ibindi Imana ikeneye. Imana ibaho umugisha. Wanyemerera niba utarakizwa? Turiko turavuga abakorera Imana, turavuga n'abandi batandukanye, ariko reka ngusabe niba utarakizwa, niwishushanye, twubike imitwe twese hamwe. Reka wubike umutwe wawe. Ndumva mutima na amahoro, ndumva nkeneye ko Yesu yinjira muri jewe akamparira ibyaha byanjye. Ushobora kuba uri ngaha, ushaka kuba utarahura na Yesu by'ukuri, ushaka kuba ubaye mu nzu y'Imana imyaka ariko Yesu ntimurahura. Ariko niba uri ngaha, ngwino hano imbere, ngwino ngufashe. Uyu munsi ndakubera umupare, uyu munsi ndakubera umuhamya, uyu munsi ndakubera icyabona cyuko Yesu yahinduye ubuzima bwawe. Uri hano niba utarakizwa, ngwino hano. Ntutinye abantu, ntutinye ibintu, uze hano Yesu akwakire, Yesu agukize, Yesu akubohore, Yesu agutabare. Murakoze kuza hano imbere, murakoze. Imana ibaho umugisha. Nawe urakoze, karibu. Mwakoze gutera intambuko, muze hano imbere, muri abana beza. Nawe merci beaucoup.
abo yandumva hakiri abandi bakicaye twubike imitwe yacu. Aha hari abandi nawe uraje nawe vayo karibu. Zikatarababose. Imana ishimwe ku bw'aba bantu. Nawe niba uri hano ukaba utarakizwa ndacyagutegereje, turacyategereje indi. Haleluya. Niba namwe mutarakizwa muze hano imbere. Yesu nta bindi yabaremeye. Winjira mu mugambi w'Imana igihe cyose wemeye kwakira Yesu muri wewe, akaguharira ibyaha byawe, agakiza ubuzima bwawe. Ndasaba umuntu wese wicaye hano azi ko Yesu batarahura aze hano imbere. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nushime Mami uhimbazwe. Tuvyagurutse turasoza tutunushimwe dushi. Abacuraranzi baze hano imbere. Uhimbaze gita. Twese hamwe. Nushimwe Mami uhimbazwe. Twese tuti nushimwe Mwami, ushimwe Mwami. Tuturamagije, uramagije, uranyuzuye. Nushimwe Mami. Kansaba abakadreri babegere. Mwe mupfukamye muramfasha musubiremo muti Mwami Yesu. Ndavuga abapfukamye gusa, piano icecete musubiremo muti Mwami Yesu. Uyu munsi tumenye ko turi abanyabyaha. Menye ko ndi umunyabyaha. Ndakwakiriye, ngwino mu mutima wanje, umarire ibyaha byanje, unkize, unkure mu gitabo cyo kurimbuka, unshire mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye uyu munsi ncitse umwana wawe, kuva ubu gushika ibihe bidashira. Ndihannye imbere y'ivyabona bingana gutya. We Satani, sinkiri uwawe, ndi uwa Yesu. Mu izina rya Yesu. Amen, amen. Reka babafashe. Reka nawe duze ikiganza cyawe uhuri usubire muti Mwami Yesu. Twese hamwe tuti Mwami Yesu. Sindabumva Mwami Yesu. Uyu munsi, aya masaha, menye neza ko kugukorera aricyo naremewe. Menye neza ko vyose vyanjye nanje ubwanjye ndi uwawe. Ndi uwawe. Ndakwihaye, ndakwiyeguriye. Mpisemo kugendera mu nzira zawe. Mpisemo kugukorera mu izina rya Yesu. Mwami, ndi uwawe. Nyakira, nkomeza, minkomezi mu izina rya Yesu. Uhereye nonaha ngukorere mu izina ryawe ryera. Amen.